buat apa? Kuih kena. Gimana kan? Nyo tinggal aku buka le dalam letrik karla kan. Aku mat tuan ro rano buka betupun. Gila memurua malam ulu-ulu gaya. Sok apa yo? Okey rakan-rakan ulobung video selamat bengahuro mandum bagi drone rakan-rakan pecinta silop ujung tiang listrik. Jadi bawa drone depa nyo silop karena di Aceh ni ba uronyo nya jin tiang lagi dengan harun nang pokoji. Menyana silop nyo pega lempu jenera bawa mamplam bawa tutui bawa sukun pokoji jenera saja. Jadi bawa drone depa nyo nak gunakan buso permoto ala dapat kuih yang talai. Lihat talai upah haju yan tak depe ba silop kare lagi jadi bawa drone depa nyo kong tahu pega ada tu pokoknya je dah kupi-kupi coba kayaknya nak tahu tiang listrik kayu harap. Jadi bawa drone depa rakan-rakan silap mo jenis blow baba toko terdekat drone lagi kan nyo ayo tahu bayu dia atas Adidas dengan silap ning ngai patu ning lagi kan pokoknya nama hai yang berayu 50 perak lah guys peng tanya kan jadi jenis blow ayu kan ke silap Bororaya kali yo benaso silap Jepang i pakai migo kan ya silap mo berayu dalam pui tutung dah jahan tutung kan hai ada pati home ni ada terabat drone kan no mende